Što se tiče projekta revitalizacije ove treće faze, ono predstavlja nastavak. Projekat revitalizacije započet je 2019. godine i do sada je imao dvije faze. Ovo danas što prisustvujemo i gledamo, to je, da kažem, nastavak, odnosno treća faza. Projektom revitalizacije predviđeno je zamjena oko 3100 stubova, od toga je negdje oko 2000 drvenih, 760 armirano-betonskih i 460 željezno-rešetkastih stubova. Također, projektom je predviđeno da se radi rekonstrukcija 130 stubnih trafostanica i pod tom rekonstrukcijom podrazumijeva se ugradnja novih ormara, usponskih vodova, srednjonaponskih postolja za spoljašnju montažu kao i samih transformatora. Pod rekonstrukcijom je također predviđena i ugradnja oko 95 tona novog užeta. Što se tiče dalekovoda koji su izabrani za samu rekonstrukciju, u pitanju je 8 dalekovoda koji su birani na osnovu određenih karakteristika, a to su dužine samog dalekovoda, pogonskog stanja, broja potrošača koji se snabdijevaju sa tog dalekovoda, kao i period isključenja na samim dalekovodima. Ono što treba još nagovijestiti jeste da benefiti prve dvije faze projekta revitalizacije su vidljivi i veliki i odnose se u pravcu broja prekida kao i broja intervencija ekipa, posebno u zimskim periodima kada su uslovi za rad dodatno otežani. Stoga sam mišljenja i stava da i ovaj projekat treće faze revitalizacije će biti isto toliko dobar i imat će dobre rezultate i bit će realizovan u ugovorom predviđenom terminu.